Sokwabuhle nalapha ekhaya. Ake ngishayele uJesu isandla. Oh, Nkosi yami. You know. Ayibo. Thank you, Jesus. Entabe eni kachewo ova uyabonelelwa hayi ngifuna ukuthi nje kuwe wena sowukhona ubonelelwa asela uJesu isandla ubonelelwa shata ungasoli sowukhona ungasoli sowukhona kukhona izulu elikulethele yona ungasoli sowukhona kukhona lati izulu elidicide impilo yakho. Inhliziyo yami iyada inhliziyo yami
Shizio, Shizio yami, Shizio yami, iyatamuka, iyatamuka, umanikubuka, Shizio yami. Walidela ihlazo wadela konke ngoba wayehlangula mina nawe. Sasikhona into ezingcono esivama ukwenziwa ekhaya uma isimo sempilo sixakile, kodwa kuphinda yodwa umndeni wawungakwazi ukuyenza, ukusihlanza ngaphakathi asihlanze nangaphandle, abese sinikeza umusa wemvulamlomo yoba sikwazi ukuthetha naye. Imikho sikaThixo emasulwini ithonge phansi emhlabeni lakasuka ikhuselo phezulu thina sonke sisindiswe imikhosi kaThixo yayijonge phansi, yayijonge phansi, asuka ikhuselo, asuka ikhuselo. Yeah.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Almighty God. Almighty Jesus. Almighty God. Kosi. Ubitoni enati nawe. Ukubunganga ubomi bakho. Ngenxa impilo zethu. Bayangcwele. Siyakubonga Nkosi. Siyakubulela. Ngelo gazi lakho. Siyakubulela. Ngalo mandla kuphela.
Who can be like you, my God? Jesus. Thank you, Jesus. Who can mount up to your standard, my God? Who is like you? Holy Spirit. In the name of Jesus. There's none, my God. You are the Lord to destroy. Akokona meko. Oh, Siamo. Akokona meko. Oh, over is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is Jehovah is your name. Jehovah is your Jehovah is your name. Please come on. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior. Jehovah is your name. You are mighty warrior. Mighty warrior, great Jehovah is your name. Mighty warrior. Mighty warrior. Jehovah. Jehovah is your name, Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah
is your name, Jehovah. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Hallelujah. Simbiza ngamagama ngenxa yokuhle asenzela kona. Ukuphila kwanamhlanje, it's not by our wisdom, not by our power, but by His grace. Ngeluthatha leli thuba nibulise abafundisi bami, bulise nobaba bami nomama bami, Lucha Sunday School ngegama lika Jesu, bulise watata basicofela kancane. I'm not going to take so long. Ngizodlulisa nje ukuthize uNkulunkulu akade ekhuluma ngakho la. Kodwa ngicela ungibambele into eyodwa. Akwenzeke uNkulunkulu akukhuphe endlini yakho kanti ukukhuphela mahala. Akunandaba ukuthi uthe mawungena ngaphakathi isimo sangahamba ngendlela obocabanga ngayo. Akunandaba ukuthi akumanga umuntu ephuluphethe obofisa ukuthi kume yena. Kodwa okubalulekile ukuthi ufikile la ekudinga khona. Lokho kusho ukuthi uzokwamukela zonke lezinto akubizele zona. Kunento izulu elidecide ukuba lithulule phezu kwempilo yakho. In most times siyasafara sibe frustrated, sibe empty and dry. Mastandaza the atmosphere sizwe ngathi ku dry. Abantu ebebasondele ukuthi babhekele kungabikho mali, kubhethe nje endlini kungabikho into yodla, ungabi namuntu okuthethisana nangenxa experience osonayo ukuthi abantu abaningi othethisene nabo ngeenkinga zakho bavele bahambe bebalisa ngazo. At this moment usithola wedwa, kodwa ngizothi kuwe awedwa, khona longaphakathi kwakho. Longaphakathi kwakho uyalibaleka uma isimo sixaka, ubona mase udlulile ukuthi beka khona. Bambalwa abantu abathi uma bengekanqobi babone benqobile. Namhlanje ngizothi kuwe anginandaba isimo esinjani obhekene naso, kodwa lesimo obhekene naso awubhekananga naso ngestrength sakho, kodwa kukhona uJesu ongaphakathi kwakho. Athi mayethetha uPeter athi I can do all things through Christ who strengthens me. Jesus. Be strong in the Lord and in the mighty and in the mighty and in the mighty of His power. Yes, in His power there is the strength. Sometimes we lack knowledge. Therefore Satan has started advantage. Ngizothi kuwe noba mingaphi imibuzo ekudala uyibuza yona ngenxa yesimo sokuphila kwakho, impendulo zikhona. Kodwa kunento eyodwa engidinga ukuthi uyazi, khona lula ngaphakathi uyakhuluma. Uzoza cela sithi kancane asiye la, cela kafushane siye la. Incwadi kaYohane uMbhaptist, the book of John. Ngala nje abantu abanomoya okunidelela bayekela ukuza la, because baniphazamise emoyeni. La ngibhizi ngezinye izinto bona babhizi bahlele emoyeni okudelela. Awudingeki nje, awukwazi uzocela ukuthandazwa umuntu omdelelayo. Jesus. Ngicela nje anointing singayijwayeli kabi. EkaNkulunkulu but hlonipha uNkulunkulu ngeanointing ayibeke phezu kwalomuntu lo. So lena ngifuna si remove eclar isuke la.
kunohlobo lithile lemoya engifuna udila nayo namhlanje. I'm telling you ngwenye indawo uyeke nje ukubukeka kwenyama nje noba mhlawumbe ungaba namahloni nje okwamanje kodwa next time ungasaphinde uze nje awusenesimilo noba une character yokudelela udelela lo muntu uNkulunkulu ammisela ngicela ukuthi ungidedele ungimele ecaleni kancane ngifuna abantu abane hunger for God angifuni abantu abazolalela unhlaningela ngifuna abantu abazolalela uNkulunkulu isikhathi sabantu abafuna ulalela abantu siphelile manje sekuyisikhathi sabantu abafuna ulalela uNkulunkulu abantu abasenesikhathi sokubuka ukuthi umfana lo abantu abanesikhathi sokubuka ukuthi lo muntu uyi asiphelile siphelile Hallelujah. isikhathi sabantu abafuna uzumdala wensuku Jesus. Shanavas because land yangiphazamisa because ngisebenza ngomoya njengamanje ngikwenye idimension la ngiyabona ngiyagileka ngiyaphazamiseka andifuna ukuphazamiseka la ngifuna abantu abamhloniphayo uNkulunkulu abamthobelayo umthobela uNkulunkulu ngalo muntu ambeke phambi kwakhe uma ubona ukuthi awuna respect yanele ukuthi umthobele umecaleni angishoda abantu abanenkinga nabantu ngishoda abantu mina abanqanela uNkulunkulu ngaphakathi Jesus. abantu Hallelujah. abafuna ukugcwalisa inhliziyo zabo uNkulunkulu abantu abangenandaba nokuthi ubani omile kodwa abanandaba nokuthi uNkulunkulu uthini Hallelujah. Jesus. Shandavasebela Jesus Skatele uyazi sometimes you know i-friendliness kamfundisi ngabe ngaphakama sometimes abanye abantu benza bamthathe wrong bacabanga ukuthi badelelene kanti sebedelela uNkulunkulu Yeah. Jesus. nestyles abantwana baphatha iziphondo ngifuna ziyeke ngoku ziyeke asaphatha iziphondo enkonzweni nawusenza operate njengamagqirha and number 2 anabudlelwana namagqirha ukuthi amagqirha akhona la esontweni akusho ukuthi nobudlelwana nabo nizothandasana nabo njengawe Jesus. akho sidingo sokuthi makhona amagqirha la uthi kusemagqirheni utheni ufuna uzawethu nomona ngento kaNkulunkulu mhlambe nabo beza nje ngoba nabo bafisa ukushintsha njengawe Yeah. Jesus. angidibana abantu abaselfish usicabangela wedwa Hallelujah. Shadow. Oh. Funa ngokusisayithe inhliziyo yethu iqondane ngqo noNkulunkulu ngeke uNkulunkulu athi esiza abantu kangaka Hey. abantu babe nesikhathi sokudlala Jesus. futhi la akho sedweni la asikhwelise yabona nje khona abantu abaloko bekhasa ayondawo yokukhasa le Yeah. mawufuna ukukhasa uhambe etavern noma estradeni yokukhasa khona ayondawo yokuqala le Jesus. Hallelujah. indawo yabantu abafuna uNkulunkulu funa abantu abafuna uNkulunkulu la ndifuna nje kayo nyamazela kancinci ungakhathazeki lalela ndikwenye indawo akho ngxaki udaba lama likhona senyameni nase asilwi nenyama negazi Yeah. silwa nephatha amandla zobunyama Jesus. moya wamagqirha kumele uphume la ebantwini Hallelujah. mola uhlukane nje usuke Jesus. asudingi moya wamagqirha ebandleni kaKristu Hallelujah. asudingi Hallelujah. Fire. ashatha Fire. Fire. Jesus Christ Jesus. Oh, Jesus. ngaba ngoku ukuthula kwami akusho ukuthi akubhedwe ukuthula kwami ngithula ngoba ngifocus emsebenzini uNkulunkulu angithume wona Jesus. kodwa uyabona lezinto uNkulunkulu athi angizikhulumela before ngishumayela ngikashumayela ungathi masokhuluma uthi bekashumayela angikashumayeli manje ngisalungisa into kaNkulunkulu sometimes mase siyibona ingathi ayina order kakhulu sivele sose siyenze kakhulu lento funa abantu abanesimilo sokuhlonipha respect Hallelujah. respect Jesus. angizohamba kakhulu kona funa size la
Funa abantu abafuna uNkulunkulu. Ukwenje nje niqala ihunger for God. Isiphondo siyekwe. Awundawo yama devil worship le. Jesus. Awundawo yama devil worship. Ayondawo yama devil worship lena. Jesus. Hallelujah. Ngegama lika Yesu. Jesus. Hey, 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 hey. You know, sometimes noba ngithule kodwa ayingoba niboni into yabona. Inkinga yami ngithanda kakhulu abantu. Angithandi kube nabantu abafayo. Kodwa uyabona laba bakwaziyo lokho ukuthi bona banezinto abaziphathayo mabeza la. Ngela niziyekele. Jesus. Dala ngitsho njalo. Nizonikhupha endleleni yokusebenza ngoba uma ndingathatha lo muntu ngumbeke la kuyobe sekuthiwa lo baba usebenza nje esangoma. Iprotocol yabaprofeti ayibavumeli. Yeah. Ubaba basebenze njengasangoma. Jesus. Njengabantu abamagqirha. Thina ubuprofeti bethu sithetha ulwakheko ebandleni. Jesus. Hallelujah. Asingakhutshwa ke endleleni. Yakhalima njalo. Yakhalima njalo. Akumelanga lonakala ibandla, kumele lilunge. You know, if singathula ezinye izinto ngeke zilunge. Abantu abanesimilo sokungafuna ukuthobela imfundiso ephilileyo yokuhlonelwa kukaThixo nokungadiyaniswa koThixo nezithixo amecaleni. Mayingafuna ukuphenduka. Aphenduke or amecaleni. Akumelanga sicompromise ngevangeli. Ngoba levangeli yafelwa nguJesu. Azange ifelwe uNhlaningi. Yafelwa nguJesu. So ke uJesu wangimisa la ukuthi ngikhuluma iqiniso lodwa. Eyona nto iphilisa iqiniso. Noba libaba kodwa liyaphilisa. Noba libuhlungu kodwa liyaphilisa. Ilona lilungile. Ngicela niphakamiselele mic la. Afuna nibanene niphazamisa la. Please. Because you know sekuba liberty kakhulu ebandleni kaKristu. Nomoya wokuzenzisa wanyukela. Yeah. Waphakama kakhulu. Umoya wokuzenzisa. Jesus. Then after that kufuneka into kufuneka ke ngoku sibane sicwezo badala bami because uba sithethe ezinye izinto kuzothiwa hayi siyamosha kuba kufuneka singalungisi. Bandla liyalungiswa. Liyalungiswa ibandla because uma ezinye izinto singalungiswa kuyomoshakala. Jesus. Ngivalile lapho. Sengiqedile. Cela singene la. Asige ena ekha haya ubo iko sila kaya so Hallelujah. Jesus. Lithi iBhayibheli onke amehlo ayokumbona. Kodwa basayi kuqhilwa lilifu bonke. Yeah. Yoqhila abanye bawushiyeka. Jesus. Ungadlali ngesikhathi osiphilayo sokholwa. Ungadlali ngesikhathi osiphilayo sokholwa. Jesus. Ungadlali. Hallelujah. Kalamalanga uThixo akubusisa ngawo. Jesus. Abawaninzi ke bawasebenzisa kodwa bafile bengakwazanga ukuwafumana. Ungalelazi. Jesus. Jesu wami, Jesu wami.
Jesu Giyowe Shabagi Giyowe Shabagi Jesu Jesu Giyowe Shabagi Yeshua Yahweh Shama Yahweh Shama. You know, there is something we call it purification. Singaba ibandla lika Kristu, but asimjabulisi uKristu uma we are not purified. Jesus. Hey, we need to be purified in order to impress God, in order to work with God in holiness. Hallelujah. Oh, Jesus. Yeah. Dantanda kakhulu amaqhinga ngonanza qala ukholwa. Hey. Dandiphila ngawo. Dathi mhlawumbe ngingena ngibona abazalwane bephila impilo yamaqhinga. Nami ndayijoyina. Ndandimnandelwe and kune strategy ezininzi ezisebenzayo. Dakhanwa into yodwa. I-holiness ayicompromiseki. Ah, Jesus. Hallelujah. I-holiness ayicompromiseki. Indlela yokusebenza nokwenza ilizwi ewingacompromiseka kodwa indlela yokuphila ubungcwele ayicompromiseki. Hallelujah. Jesus. Abazalwane balapha eGoli ke bavele bafuna sichumayele nje abantu balapha eGoli abaxoka abachumayelela imali khona itype yabazalwane abashumayelela imali bathi ngabafundisi nabaprofeti bashumayelela imali bafuna kunikelwe kakhulu khona baninzi abanye bavela kakhulu kodumisa no KZN TV siloko sibabuka nje abanye batyisa abantu ingca abanye batyisa abanye idom in the name of the Holy Spirit aba umoya wabo ke umoya wabo ingcwele ko mhlambo ilonto yiyo kodwa bachumayelela imali. Therefore is this one as it is about 30 because ingxaki abafuni kumkiwe nemali. Itarget yabo yini imali. Ngoba bashumayela izwi likaThixo bathi itarget yabo yini imali. Nditsho noba sekuthiwa bayathandazela kodwa itarget yabo yini imali. Bane-strategy eningi ke mntasekhaya futhi ziyasebenza shem. I don't want to lie. Ziyasebenza i-strategy zabo. Hawu ziyasebenza kakhulu. Abaningi babengena nje umuntu avela aswenye into nje. Sisuka ngoba sefike elizweni sefike wholesale. Lazo spenda khona. Kana ngakhathazeka khona enibanyatela wena andilwi ke bona nje. Kanza umuntu udlulise into. You know, ivangeli idinga kwenza i-corrections because sekonakele kakhulu manje. Sikhathele ukushumayela ibandla elizofana namabandla angengawona kaNkulunkulu kodwa kube kuyibandla likaNkulunkulu. Ibandla lihostwa ngumoya oyingcwele kaThixo. Kumele liphile ngenyani, kumele lisebenze ngenyani, kumele liqondiswe ngomoya ngokwenyaniso ukuze likwazi ukuba nengcambu ngoba ikholwa elithanda ama-blessings kuphela alinangcambu. Ukuze kubekho ingcambu funeka inyani. Inyani lilizwi elisizova lona namhlanje. Noma nibona la uThixo enceda kakhulu abantu ayingondlaningi. Kawafika omunye la wafika ethi ucela ubuza imali nobhulisa anibhulisi la futhi mina mawunikelela ubeka wacabanga ukuthi uzongiconvince noba uzonilawula ngemali onikelela ngayo uyeke unganikeleli ngoba babula bawiswa kanjalo abafundisi bamanje bawiswa ngemali bawiswa ngobufebe bawiswa ngeidolatries
ngicela uvele ume nje because ngiyothatha imali ngiyisebenzise mangiqeda ndingenzi ngale ndlela ofuna ngayo. Yeah. Uxhomekeke ekuthini wena uyawuthobela nomthetho uNkulunkulu athi ngikunike wona. Jesus. Malibonga igama. Hallelujah. Ingxaki jonga kuyafana mntasekhaya noba ngathi ndiyakwenzelelela ayindima owenza le nto nguThixo. So noba mna ndiyakwenzelelela egqibeleni ndizawuvela njengeqoki nemenemene ngoba andikuxelelanga inyani. Hallelujah. Mna ndithanda nje sithi inyani sihluthe inyani futhi yabona la ngicela ke senze lento uNkulunkulu ayithetha la. Kunodaba olungatyhilekanga ebantwini bonke endifuna sikhulume ngalo la udaba olufutshane bese sithandaza kodwa kunabantu la abanenkinga engathi yaqhekeka la ngaphakathi le nhloko ingathi yaqaqamba kodwa ingathi yaqhekeka so bese kuba khona icala elithathayo ihambe nalo oza la ima khona la osuso manje khona la ima la ungakhathazeki ima la before singene eswini likaNkulunkulu ima la kanasa navas shinibaladis ay akusebenzi umthetho wabantu kusebenza umthetho womoya awabi ngeziseko secawe uhamba ngokweprotocol yomoya Jesus. Shantepa Hallelujah. ukaso aleatas Aibo Shangana kaseme Halazi baru Liko potali ates Pakamsaji shaka shaka Nyuktasha beganye Le nhloko izwaya kuyo nhloko inhlokokazi akuyo nhloko njenga nje into esenza inhloko. It's a spirit from the pit of the devil. From the pit of hell. Usatan funa ukukutorment namhlanje. All those spirits I give them no access but to beg off. Late koshate libra dogujiataba libra yadati halate zatababu hirende supamate Allah atush. Sedi akolwa sedi Futiniasi Ipiloya Isosi fane Sedi akolwa Futiniasi
manje khona ezinye izinto engizwa ukuthi bekumele ngabe ngiyazenza. Ngicela before ngena lapho. You know what? Ngicela please ngiyacela umoya wakho ungabi kwenye indawo ube la. Please. Ngiyazi uSathane akafuna ukuthi ukuzwe lokho. Kodwa ngicela ukuthi uyincenge because sometimes is stronghold esibamba umoya wakho nesukhululayo ingqondo yakho. Don't let your mind to be out of here. Ithenhlizwe yanakusahleli phansi uthi baba ungangidluli. Tsho njalo enhlizweni yakho ngicela ukuthi ungavumi ukushiyeka. Ake sive la kancane. Incwadi kaYohane chapter 4. Ngicela ungifundele lapha ku verse uzongifundele lapha ku verse 10.